تماشاوان هجا هون خیراتی برنامه کرد ویزیون یا و هفته امیج استودیو دنگ امریکا چندین راپورتا پیشکشه و بگی. سلاو ریز تماشاوان هجا. ام دچن روجلاتا ناوین و جپفتون داوی دناوبرا فلسطینیان و اسرائیلیان ده دست پی بکن پشتی وکرنا فرمی یا بالیوسخانه یا امریکا ل اورشلیمی دروجا دوشمه ده پفتون تند دناو خپیشاندرین فلسطینی و لشکرین اسرائیلی ده چیبون گود انجام آوی ده لنیزی 6 فلسطینی هاتنه کشتن و بسادانجی بریندار بونه. امریکا تفگرا حماس توان باردکه به تند تجیه. بودما پتر جمع هکی خونیشاندان فلسطینیا بوماف وگران دوام دکن. وگران بوسر خاکا خو کل دما پیدابونا اسرائیل جبری 7 سالن او جمالین من هاتنه در کرن. خونیشاندان وی سال 17 دگل و گوهستنا بالیوسخانه امریکا جتل ابیب با اورشلیم قدسه و اوی کارودان خورد لسر آست نفنتوی هبون پشتی 58 فلسطینی جعالی لشکر اسرائیل و هاتین کشتن. کوچ گاسپی و وزارت در و یا امریکا ریبرین حماس بهاندان تندوتیجان گنهبار دکن. ام دبینین چاو حماس هاندانا تندوتیجان دکد او آرامی نامیند. اگر حماس دست جهاندانا خلکی بردد و ریندد خلکی بسر پرجان سنوری درباز ببن، اگر اوان چالاکین خورا گرتن تندوتیجی جی نامیند. جواتا اولا کاریا نتوین اگرتی لسر داخوازا کویت کمبونا که آوارتا پیکینات. کویت داخوازا پیکینانا لکولی نکات سر بخو لسر بویرین غزه دکت. کمبونا جواتا اولا کاریا به دقیقه که راوستان و کوریزگرتن بو قربانیان سویل دست پیکر جبری گناه بار کرنا یک دو دست پی بکت. بالیوز امریکا لنتوین اگرتی نیکی هلی گود تندوتیجیان چه تیکلی به وگوهستنا بالیوزخانه امریکا بو اورشلیم و نیا و یا اسرائیل دکت براوانی ج اولهی ولات خو. لی فلسطینی به تاوان که شر دبینن و دوزک لدادگاه تاوان شر دجی اسرائیل تومار کرن. سرک وزیر ما ریاض مالکی دوزک لدادگاه تاوان نونتوی وکر بو لیکولین لسر تاوان شری او اسرائیل پیکتینید. بیروریا پیدابونا اسرائیل و وگوهستنا بالیوسخانه امریکا بو اورشلیم قدسه و تندوتیجین چند روژین بوری کارودان لپرانیا ولاتن عرب و مسلمان هبو. و خونیشاندان پشگیری فلسطینیان درکفتن. ترکیه حوالبند امریکا و اندام ناتو امریکا به پیدا کردن ناآرامی گنهبار دکد. سرکومار ترکیه لپریس کنفرانس که دگل سرک وزیر بریتانیا تریزا می گفت مداخواست جبالیوز اسرائیل کرد ترکیه به جه بهلد. لعالی کی دین بریندار هنه و برینین وان دجوارنو اسرائیل ناهله او بین وگو هستن و او دمرن جبروی چنده ما بالیوز اسرائیل درکرو مداخواست وگرا بالیوزی خواکر. هر وسط سرکومار ترکیه اسرائیل به دولت که تروریست و نجات پرست ناف کرد. لی برسوا که لزگین جعالی سرک وزیر اسرائیل و بنیامین نتانیاهو بریا تویتر هات و تدا گفت زلامک سربازین خوب هنرت باکور قبرس و سوریه بوداگیر کرنه باشتر آموزگاریا منکد. لدما تو براوانی جحماز دکی دست تصورم بخوینا کردان لسوریه و ترکیه. نتانیاهو بسیار دکت لشکر موی چه بکت اگر هرج بسر ولات ما بیتا کرن. از زانم کانی لشکر دی کارکی دی انجام بده جبلی بروانی کرنه بو پاراستنا سنوری دجی خلکی که کود بیجن ام دی هوا ویران بکین. و گوهستنا بالیوسخانه امریکا با اورشلیم قدسه ده همان روژا پیدابونا دولت اسرائیل چندین نیشانم بخواد گرد. و شارزا باور دکن اوه پیناسینکا فرمیه که توایا باجر قدسه پایتخت ولات اسرائیلیه. لی فلسطینی دبیجن اوه کشتنا پی واجو و آشتیه لروش حالاتا ناوین. خالد فتاح دنگ امریکا. پشتی سرک ترامپ اورشلیم قدس وی پایتخت اسرائیل راگهان گل کاریان جهانی نرازبونا خواهد دیار کرن. گلا گرنگی اورشلیم قدس بو دیروکا اسرائیل چیکه؟ پشتی امریکا بالیوسخانه خواه لقدس وکر پیواجی چاوه یل روشلاتا ناوین ده جه بگیره. دوه هلوستا کرده ده پرسگیره که اسرائیل و فلسطین ده چه به؟ اف پرسن همه به ریا سکایپ جه شیروکار سیاسی دکتر یکتا اوزونوغلو پرسی. بگم لیبریا دست دیروکا اسرائیل بکن پادم تشتکی روشن بکن بریاره کو ایرو ترامپ ستن بریاره که نونینه امریکا به بریاره هانی بریا بیا 20-25 سال استند بو و بریا بیا 20-25 سال صوت دابو قول دابو جگلین اسرائیل
که سفارت خود به اورشلیم لحظه آنها تمی دور داشته جسدان سیاسی فرانی و جورج بوش مسافر باراک اوباما مسافر البرژن کلینتون مسافر لی نهایت کاردستکی سرکومار که آمریکی و ترامپ و جسارت الخدا دید که سوزی که برای 20-25 ساله هاتو بدایم جیبجیان. ما مستقلی بس دیروکای بکی یعنی گرینگی اورشلیم یا قدسی چیه ده دیروکا اسرائیل داو؟ اورشلیم وقتی کلامش دیروک زاده باجار جهویا. جهو به باجر برای هزاران سال آباد بود و داوی حضرت سلیمان عبادتگاه جهویا جنود البدری آباد کرد برای جهو لجنود آباد کرد عبادتگاهی که هری مزن چون دم درباس بود و قدرت حضرت سلیمان جهو هم جاله آبوری دا هم جاله لشکر دا جار کردن اورشلیم آباد کرد یعنی اورشلیم به هزاران ساله باجر جهویایی داوی حضرت موسی نیبه گل جهو کل مصر وقت کوله بود وانج کولتی رزگار کرد یعنی حضرت موسی هم پیغمبره همچی رزگار کرد شورش باره کیه گل جبن دست زور دستی فرعون رزگار کرد و دقاست معامدین اورشلیمه عمروی دست ندا بن تور سینا تو رحم خوده لی گلوی دوی ریاد بردوان بود حتی که گهاندن اورشلیمه یعنی به هزاران سال گلتی جهو و باجر آوا کرنه دیروکی وان دوی دریه توکی دولمندی وان معنوی دوی باجر دایه از خازم درباره هلوستا کرده دا پرسک بکم بری صلاح الدین دمیرتاش د توییتی که خواده د بیجه وک اندام که جبو هلبجارتنا سروکماری از بانک لوان سروکمارن دی اوین اندام از دکم کل استانبول خوا پیشندانه که جبو بویرین دناورا اسرائیل و فلسطین قومه بیگ بینن گلو تو هلوست و چه دبینی یا کرده یعنی دوی کرد دوی پرسگره که دناورا هر دو آلیه ده کده بسکنن توی چه دبینی؟ اینا کرد برای هر تشت دیروک آخون زانن ام دیروک آخون جه پیرتوکن ترکار ناستن هنه دیروکن اوبجکتیف kurda hene evce kakun zanın gelek hendi katına çap kirne yapıcı hatına kadar kirne ve kakun em zanın Praniye Kurdên Bakur ji Kurdistanên Tirkada derbat bûne yani Kemalizm em bu fazla fazla tesiri wan jî kiriye. Müslümantiyên ku ideoloji ne din ji dinîtî derketiye boya ideoloji nav Kurdên Bakur'da Kurdên Bakur'da van salên dawî bi saya em bêjin Erdogan roj bi roj firehtir dibe lê divê Kurd jî dîroka xwe û dîroka rojlata navên baş bixwînin baş bizanibin û eger ku bixwînin û bizanibin bizanibin ku gelê cihû ticca dijminayetê gelê Kurd nekiriye. Piştî biryara Amerîka ji vekeşana xwe ji peymana navokî bi Îranê re êdî rewşeke aloz peyda bûye bi taybetî di derbarî peywendiyên aborî di nav welatên di vê endamê vê peymanê de û yê Îranê. Ev raport vê rewşa aloz hinekî şirove dike. چند ساعتان پشتی سویندخوارنا وزیر نوی امریکا بو کارên derve Mike Pompeo li bingeha NATOyê li Bruxelles ronahî xiste ser rêzgirtina Amerîkaya hevpeymaniya NATO ku bingeha serekî ya tenahî û ewlekariyê li cîhanê. Lê ev têkilî gihana wê encamê ku her kampanyeka peywendî bi Îranê rahebin dê rastî sizayan hêtin. Sêşemê Serokhukûmeta Almanya Angela Merkel li Berlîn derbarê vekeşana Amerîka ji pêkhatina gel Îranê axiftin kirin. Em dibînin ku guhortin di peywendiyên Almanya û Amerîka da û Ewropa û Amerîka da hene, dema Brîtanya, Fransa û Almanya baweriya wan ew bû ku pêkhatina li dij navokiya Îranê pêkhatiyeka rastî kêmasî têda hene û wî çaxî em ê piştevanî bikin.
Cawad Zarîf wezîrê derveyê Îranê sêşemê bi hevpîşeyên xwe yên Ewropa ra li Bruxelles danûstandin encamdan derbarê kanê ew dikarin çawan pêkhatina navûkî biparêzin. Başa, pirs girêdayê welatên Yekîtiya Ewropaya. Dema piştrast bin, hem berjewendiyên wan û hemên Îranê diparastî bin, wî çaxî biryara nerewaya Amerîka bihayê xwe nabe. Pompeo wezîrê derveyê Amerîka dibêje pêkhatina navûkî li gel Îranê bû sedema dewlemendiya wî welatî û encamdana wê ya kiryarên xerab û derketina Amerîka ji pêkhatinê Ewropa nake armanc. Lê pispor dibêjin sepandina sizayên nû li ser Îranê Ewropîne rihet kirine û bijardeyên wan gelek bi zehmet ketine. Ewropî wiha dibînin ku wan çi carek dînîne, lê dîsan vê îdarê jî stratejiyek nîne, plana B nîne. Demek Amerîka biryara xwe ji pêş Ewropa û hemî cîhanê ve daye ku ji pêkhatinê vekêşin û sizayan nek tenê li ser şerîketên hevalbendên xwe deyne, belkî siza her hemiyan vedgirit. Ji ber wê yekê biryara derbarê Îranê jî pêş her kesekî ve dêhêt dan. Di bersivdana pirsa dengê Amerîka da kanê sizayên nû li ser Îranê dê bibe sedema pirzgirêkên dîplomasî, John Bolton şêwirmendê Serok Trump yê ewlekariya netewî gund na. Sizayên Amerîka dê her pêk bên dê bandorê li ser Ewropa hebe. Ez bawer dikim bazirganiya wan li gel Îranê wêkên bibe û ez bawer dikim Îran dê rastî bijareka zehmetê. Her wiha Bolton dibêje bandora sizayên ser Îranê dê zû diyar bibin. Îran rastî rewşek aborî xerab hatiye û bûbû sedema derketina xwepîşandanan dawiya sala bûrî. Sêşemê Wezareta Derve da bû eşkerakirin ku Pompeo roja duşema bihêtin dê bû cara yekê gutarek giring pêşkêş bike û giringiyê bide pirsên girêdayî Îranê. Endamtiya Selahattin Demirtaş bû hilbijartina serokkomariya Tirkiye bi fermî hat qebûl kirin û ev yek ji bo sedema kêfxweşî alîgirên wî. Her wiha gorî anketên vê dawiyê ji dengên Demirtaş zîde dibe. Namzediya Selahattin Demirtaş abo serokkomariye bi fermî jî hat qebûl kirin. Parêzerên wê ji bo ku ew ji girtîgehê were berdan, dilekçedan dadgehê. Roja sêşemê manîfestoya Selahattin Demirtaş a serokkomariyê li Enqereyê hat eşkerekirin. Demirtaş dibêje ku ew bibe serokkomar wê rewşa awarte û sîstema qayûman rake. Bizim dünkü yönetim kurulu toplantımız vardı. Aliyedin ve Rêveberiya Partiya Vatan li Amed, Batman û Qiziltepe destvekeşana xwe dan. Serokê Partiya Vatanê Doğu Perinçek ku yek ji namzedê serokkomariyê di daxuyaniyek de gotbû ku ew bibe serokkomar karê wî yê pêşîn girtina HDP ye. Nêzî not endamên partiya wî li herêmê bertek nîşandan û gotin divê rêza hurmet ji partiya HDP û serokê wê re bêgirtin ku HDP dengê 6 milyonan sendiye. Selahattin Gönül Serokê Partiya Vatanê ê Amedê got divê hesasiyeta gelê Kurd bi ber çavan were girtin. Siyaseta qirêt tê bi rêvebirin. Ew ji bo bertek nîşan bidin destvekeşana xwe dane. Wî got divê ku Selahattin Demirtaş hefsê were berdan û kesên ku ji vê partiyê îstîfa kirin hemî ê dengê xwe bidin HDP. Toplantıda %54 oy var. Kompanya lêkolînên siyasî û însanî rawes ku di demek nêza hat damezrandin li ser hilbijartinê raporek amade kir. Ev kompanî zêdetir li bajarên Kurdan û li Başûrê Kurdistan kar û xebatan çê dike taybet li ser mijarên hilbijartinê lêkolînan amade dike. Rapor encama lêkolîna li 13 bajarên Kurdan axaftina a rûbirû a bi 1538 kesan ve hatiye amadekirin. Li gorî encamê me dest xistî HDP gorî yekê Kasımê dengê wê kêmtir e. Li gorî 16 Nîsanê referanduma 16 Nîsanê ew kesên gotin na li dengê wan jî zêdetir e. Ev tevê maneyê 16 Nîsanê heya îro dengê HDP zêdetir bûne. Ew kesên ji HDP dûr ketî çek dî nestir bûne. Lê dîsa jî dengê HDP gorî yekê Kasımê kêmtir e. Ev tevê maneyê HDP niha xetereyek yê bajar barajê heye. Lê dîsa ew kesên dibêjin em ê rayê bidîne Demirtaş ji ew kesên dibêjin em ê rayê bidîn HDP zêdetir e. Yani dengên Demirtaş îro bi gorî HDP zêdetir xuya dikin. Ji aliyedin ve HDP strana bi navê em dikarin ew ku ji bo kampeyna hilbijartinê amade kirine belav kir.
شر گو لعفرین بو و داگرکرنا ترکیه جه عفرین و گندوارین و باندورک نیینی لسر پروردهی زاروکان و روشاوان یا درونی کریه و به تایبتی ینگو بونه کوچبر و جمال خواه جه بونه. شر و آوارابون باندورا هرینینی لزاروکان دکه. زاروکین در به درین افرینی کل هریما شهبا به جه بونه در روشک دجوار دا دجین. زاروکین جدبستان و لیستوکین خواه دور کتنه ده شرط و مرجن زحمت دادمینن. زاروک راستی نخاشی و پرسکریکین ساغلمیتین. رزاز دخوازی تنایا مبر مستشفى واستقبل نوكر حالي مهاب شي مخيم ده بي دار كبير شي مخيم هار مال خوابي معنى قسكي وكاسي كنوستكم اكامكو ازي بدارين معنى قسكي خودی جی مترسین لتندرسیا زاروکین خواه بیزارن و گلو گازنجان جی پشتگاه کرن آوان دکن. والله که خدا دوما ام لعفرین خوابین ده هاروکی بی عمریوی توپو تفنگاتن ما ام جبار رابیون هاتن برا اماتن في فينا بنش خيمة شعبي كل بي ام دبن دارن تخترا دبي دارمانيني تختري شعبانيني ام كدا ببن مالا نولا كوير ببي تختري كيش مرا ببينن دارمان نهوينن تشتكتنا ام تيكن شعبي ليوات دوی روشا کم باخدا هیوا سوریا کرد به درفتین خوین تنگ هول دده چرا سری جزاروکان را پیشکش بکه و چاودیری ساغلمی در بدران بکه. يعني هاو درمون جامع فرنا تيرا ما بك مثلا لنفرض مهاكي بيسترو تيرا ما بك هوا وتشتي زياداتنا شير حتى نوكو جرول نزوحت حتى نوكو شير جي زوروكو ببلدكن او جي كيمبيا ددمك دايك و چاوين وان لريك و وگرن جه اوارن خلا افريني کوچبرين افريني دروشك دجوار دا لكامپان دجين زاروك نخاش دبن و چراسري لاوازه درمان كيمه لاو ماشيني بانگا دستك دايني دكن نوروز رشو دنگ امريكا هريما شهبه پشتی هلبجارتنا گشتی یا عراق خلک موسل بندوه کو باجار وان به نو و بیتا آوا کرن کو اف باجار ده دما رزگار کرنا جدست دعش ده زیانک برفرح دیتی بو. هلبجارتنین انجمنین نرین عراق بداوی هاتنو خلک موصل وکو توایا باجارن عراقی و جاوری پیک هاتنا حکمت کانید کن. داکو جقیران قرطال بنج برکو نها ریجا بیکاری ناوا باجار موصل دا گلکیا برزه. حولاتین موصل وصابو دنگ امریکا دیارتکن کو پینگا وکا گلکا باش بو خلکی بجداری ده هلبجارتنا دا کری و دنگ خواه دای. جبرکو بر ریکا اوی دنگی او تکارن گلک کشا و گرفتا جار سر بکن. الانتخابات جيدة إن شاء الله والناس يعني هلبجارتن گلک باش بون او با آنهیا خودی خلک همی بجدار بون او دنگ خودان ایشالله ده باشتر بیتو برف جیانک باشتر ده چین. نحن انتخبنا بس ما دنگ خدا بله لیلگل و چنده ما پشتی هلبجارتنا آوا کرن دوی حالی راست جبن و چویه و همی کاول بویه ام داخواز جوان دکن که جبو ما آوا کن. برانبر اوه چنده بشک حولاتیان نیگرانیا خواه دیاتیان هم بر هلبجارتنین هاتین انجام دان و ندگش بینن که گورانکاری بهنه کرن و خدمتگزاری بو باجار موصل بهنه پیشکش کرن. والله الانتخابات اللي صارت بانحاء العراق او هلبجارتنین هاتین انجام دان لسرانسر عراق دبیجن لسر بنمایه کی زلال و دستپاکی بو لی او مدیتی نه زلال و نه دستپاکی تیدا هبو و بلگه گلک خلک کارتا دنگدان دست نکرد و یا دوی یا دیار بو کو سختکاری هاتیه کرن ده هلبجارتنان دا. يجينا واحد يكون عنده ضمير ام دخازن ايك روشا موصل چرا سر بكت او هاتيه كافل كرين دكان خلقي كافل بونا هطانو كزاروك المال دبن برماين خانيادا جنازلوان نهاتنا درخستن ام تشتكي شوانا نزانن ام نزانن سوباي او برنايا عن داعش هناك هطانها بيسروشنن او كرسيكي ورد قريد بلا خودي بناستن بگشتی خلک موصل جاوریوی چندید کن کو پشتی هلبجارتنین انجمن لینرین عراق بداوی هاتین و او کسین هاتین بربجار کرن
کو خدمتا اوی باجاری بکن و دست به آوادان کرنا موصل بهتا کرن. کاوا عمر دنگ امریکا موصل. وزارت درو یا امریکا خلاطا ریبرین گنج دی جیهانی ده دان 10 کسان گو جناوانا کچا یزیدی شنگالی زینا حمویه گو روزنامه‌گری لزانینگاه لیتوانیا دخوینه دخیل شمو هپیوینک به زینا را کر گو جبر درباری وی خلاطه ده امی بشکی جوه هپیوینه بوشینن لیدری جایا وی هپیوینه ویل سر مال پر و فیسبوک آمه به بلاف کرن. زینا خانم تقل كيف خير هاتي؟ كلام ممنون. شو مع وزارة الدرفة أمريكي بالتعبات قال الزانم كان كسي ديجي مديتن ده كزبون هاتن خلات كرن يعني شو دي بيجن وقت خلات دايوة شو قلتن شو مات ما خلات دا زينة بله خلات دانمي اشبر شغلي مقري شغلي متطوعي قري الكامبيدا وشغلي نهاجتكم از رسالة جينوسايد از ديا از كهين ما افهان دولتي اوروبا ودولتي ديجي واز ستيم دعما مثلا حماية زاروكاتكم ودعما حقي اكاتشكو جناتكم اشبر بيكي خلات دانمي ومثل فين شغلي من مستمر ببا وفين دعمان بكن شغلي مستمر بدا اشبر زانين او خلات ادنا خورتا وخورتا وكاتشيد مثلا هيج عمرقي اشهد سالي هتاني كي 24 سالي او بشن في عمرقي مناسبة دكاربي تغييرك ايجابي المجتمع خوشي بكي وشبر مستقبلي دستي تدا دكاربي تشتكي قنج بكي اشبر بكي او تخلط دانما ودا امد مستمر شبن تخلكاشن قالي وتشوان كتشابويكو شانسي تهبو تنك دي 11 كم زانن بهزاران كتشين بعمريتك كت 11 مخابن هزاران هاجي هشتا 11 تمانا تتكاري شوان ربكي جبر شرف فرصة ما هي از مستمر بم وهجي درا از شميتي مثلا هتاش متي از بيجم مثلا وهاب سريماتي محتاج في تشتينه ولازم وهاش مرة بيتقرنو هدفي او ايش في برنامج جي ساتمي امريكا اجبر قال خلق هيا برنامج دوان هنا دعما نازحة بكن ودعما مثلا خلقي تشتي بزحمة المنطقة دوان ده هي مثلا وقع حربي وان بجاء أس مثلا أجي على ازديادكم أس بيجم مثلا تشتك هاي والمساعدة ازدياجي بكن مثلا هكا برنامج هيك هوبا مدفي دعمي مثلا بتصير دعمي من بدكرن أس تشتكي شوان ربكم تبي تشبكي يعني على كارية تبتشبكي كنا تتبكي على بكي شتا دخوازي تشتغل مدفي أسكاربم دراسة تجرب حاصلين مش كاتشكا وشنارة العراقي هتشن نكارب دراسة خب كاملينا مدفي أس في الزواج القاصرات أفكاش هيش عمرقي كتشك تزوجن قال لي كم بعد ذهبا مدفي أس وقت توعية كي بدما كاتشكا وجناوان مثل كاربن خابطة ورينن بري حياتها هنا كدي مثل حياتك كدي مسؤولية حياتك كدي هالقرن تنها رجنا قرية دخواندي ليكزام كوير ليتوانيا تشبو تشاوابو تشاتك هاي ودري وزانكوها ليتوانيا ادفيان فرصة منحة دراسية بدنا أطالبت عراقي وسوريا وأفغانستان وفي الدولة نكاربن طالب هبن ونكاربن دراسة خاب كاملينم أجيك شوان بوم أجد سال الكامبيدو من جايز دراسة خاب كاملينم منحة دراسية فرصة دانا امتحان توفل بكن إنجليزي ومقدمات وامتحان كر وأسقابول كرم شما روجنامة قري تخواست يعني وان اشترخواستو بي واي روجنامة قري دي يعني تات حزات ابو ما اختيار كشخارا مدفي اس بدرس مشبر المجتمعي ماذا قالك تشكنين صحافة خون ديبن مدفي اس تغيير كي بميتي ومدفي اس كاربم اس قصة أخلكي خب بواصلين مدركي إيش غير هناك ديبن بواصلين إيش تثبيت في قوتني راسته خا جكاتي شنغالي ربيجي بري خو بدي كاميرا خا وش بيجي كاتي شنغالي وي مسجي رسالة كم هاج كاتو وخورتي استياهم ورا أو بخورها بالنسر خا ونل هيفيا كي بسكن تشتكي شربكن أو بخوا بدراسات خا ووظيفة خا كارن خبطورين إنه مجتمعي خوش بتطور زينة خالم قال كيس فاس دستة خوش جارك دي بخيراتي دنجي أمريكا
هر لکو داره خورد بجینه او دکارن د جواکی در رامان نو آوا بکن او جیان پیجه ببن د پیشنگه ها که دن لکامپا زاتره لباکور اردنه پنابرن سوری به طیبتی خوردن د کامپه دبنن لسر آمور تکنولوژی کار دکن و جیان حاجر به وره و پیج بده به جیانا د کمپا پنابران دا جبرگلک کماسیانیا گرانه و کم خارنو آوه کهرب و گازه و هر وها هاتو چویه. آژانس مروواهی هندی پیچه به آلیکارن لگلک جار چافکانی کمن. یونیسف به هفکاری رخصنا د وان فاوندیشن کارگاهان ساز دکه حتی کسین گنج فیر دروز کرن آتشتان و بازرگانیه بکن. رابین لوی پسپورا داهنانه لیونیسف دبیجه او هانا خوندکاران ددن لدورا خواه بنیرن پرزگریکان وبینن و چاره سریوان بکن و بلکو بکارن کلو پلان بکن کرسته بازرگانیه. بو نمونه او د چنر ناجواته او د بیژن روناهی ور کیمه او د زبرنه و از مونگه دگل کارکرن و چرا روناهی درز دکن دیسان د چنر و ناجواته چرا لور تز دکن او این لور تیبینین خال سر ددن اگر هشتا کار پویسته یا نه. هر واسه دین آسکر پنابرک 15 سالی چرا که آسان و ارزان به باتری چکریه. انه من بين الساعه 5 كهرباء بينجي ايفاري حتى سيس بدنينه خونكار بيتوي جراينه حتى بخوينن هر وسا گلک دایی که نزاروکی اون بچیکن و پیستی برونایی نه دازاروکین خواهدی بکن درست کردن آوی جرایی جی ارزانه. صوفان حرب کو کرسی کا کم اندامن هیا بایسکل کا دو تایا واسا چکر حتی رو چونوه آسان تر بکن وی آستنگین خواه دوی پروژه دا دگل میوانان هف پار کرد. تواصلت معه بري نها زنكين مزن اف بابت دان خوندن لنها كسي فيرناك نونري يونيسف روبرت جينكنز گوت اوا دست پیکا پروسه و هویدارین وان پروژه یا ببن کمپندن یم پنابران لأردنه. ام باورین ما در فتک باشه بیکاری برفرهتر بکن. بگمان ام پیدوی آلیکارین درابینه حتی بکارین لجیهانی پیدوین به تمامی بجه بینی. وی جا گنجن همی جواتان دی در فتا وی پروسه بینن و دستکرین خو بینن هوله. جبو کسین ده کمپه دا کار تکنیکی باش نزانن هر وها کارن درینو دسترنگیه ده از منگهنده هنه. جه ولایتا اریزونا یا امریکی گنجکی امریکی کرد خواه پجراندیه بو هلبجارتنا کنگرسا امریکی یحیا یکسل یه 27 سالی سردانا جواتا کردی لورجینیا و واشنطونی کر و بوان را کومبو دنگ امریکا جی لور بو و او راپورت درباری هاتناوی ده آماده کریه. لامریکا آمادهکاری بو هلبجارتنا کنگرسی دست پی کریه. گوی دروژا سیشمه ده شش مجدارا وی سالی دست پی ببه. دوی گران نو ده جه هلبجارتنی خورتکی گنجی امریکی گو باوی وی کرده و دیا وی فارسه خدای پیش بو وی هلبجارتنی. یحیا یکسل ده سالا 1991 ده جه دایک بویه ل اریزونا. جواکا کردی ل دی سی جه یحیا رسمی نرک ل دارخست داوی بدن ناسکرین به جواتا کردی ل دفرا دی سی و ورجینیا. جارکی دیروکی ده یکی کرد کسکی کرد به اندام کنگرس آمریکی یعنی کنگرسمان بروتشکی بالکشه و بیست کرد لحر دفره پشگریایی بکن کمپیناوی پشگریا دارایی بی یا وکیدن بدریا میدیای آلیکاریایی بکن. سیاستا یحیا پشتوانیا دموکراتان دکه و گلک خالان نزیکی سروک امریکایی بری باراک اوباما دبه. دوار خوندنی پروردهی و هروساجی واری تندرستیه ده. از وکو گنجکی دموکرات کو جدمکا دریج دا ام دبینین کنگرس دابش بویا و شرکی بردوام هیا. جبروی چنده ام ایرو نصبهی دخوازین وان کشان چاره سر بکین. جبو کردین امریکا چقاسی گرینگه گو کسکی به کوکا خواه کرد به در باسی کنگرسا امریکی ببه. پێم خۆشە کە کەسێکی کورد کە بە ناڕەحەتی و زەختەکانی ئێمە ئاشنایە کەوتە پێشەوە بڕواتە کۆنگرەی ئەمریکا کە کەسێ بتوانێت بە ناوی کورد قسە بکات. یحیا جیانی زمان گو او امریکیه لیبلی اصلی خواه کرده و دخوازه گو پرسا کردی بین سر ماسا کنگرسا امریکی گر او بسر کده. باوه من کرده جه ترکیه و ام هاتین امریکا بو آزادیه. مالباتا من نکاری بو بزمان خوب بو آخو نیان جی بیجن ام کردین 40 میلیون کرد هنه نکارن خوب بین نزمان وکو کرد. بتنه از ده بسیار کاسانهی بکم که مافی کردان هیا وکو مروف به حرمت و ریس لبیتا گرتن. از ببما دنگی وان لکنگرسی.
جواتا کردی KCDC خواست گو پیناسین بیحیا بکه و بکردین ورجینیا و DC بده ناسین دا گو پشتوانیا وی بکن. کەسێک لە ڕەوەندی کوردستانی کەسێکی گەنجی وەکو کاگەحیا ئەزمونێکی تازەیە لە ئەزمموی خەڵکی تاڕاوگا یان وەکو ئێمەی کوردستانی لە ئەمریکا. یحیا وەکو ئەمریکیەکی گەنج بێڕامان و پلانên گەرم دixwaze hevdekiyê li wilayeta xwe bike beramberî komariyan. Ji ber wê jî balakanê Gulam rêveberê navenda American Kurdish Information Network dikişîne. Got ew li nêzî 30 salî li Amerîka dijî carayekê ye got kesekî mîna Yehya dibîne wekû Kurdekî Emerîkî û dixwaze got derbasî Kongresê bibe. Ji bo me Kurda dîtina min însanekî wek Obama ye, wek nû ye. ملت شبه دکه و قازانش که قازانش نکه ادویم جبو ما کرده لازم بشکری اوی بکن یحیاج خباوره و لسر شوپا ریبرین دموکرات لامریکا دمشه گر بسر کوه و به اندام کنگرسی یه حری بچوک د دیروکا امریکا ده و یا دنجی گو او به اصلی خواه جمال باتکه پنابره و افتشتانا دریه کی نو د دیروکا امریکا ده ودکه. لقمان احمد دنگی امریکا. سیلیکون والی د جهان تکنولوژی د جهکی طیبت هیا نهال امریکا ل ایالت ایندیانا پولیس اکادمیا کنزیا هاتیا آواکرن اوج حول دکو د جهان تکنولوژی د جه بگیره. اف اکادمی دخوازه خواندکاران پرورده بکه جبو کامپانین ایالته داکو کارمندان ج سیلیکون والی نستینه. لباجر اندیاناپولیس ولایت اندیانا کمپانی تکنولوژی 7.7 بیلیون دلاران آبوریاوی باجری زیده کریه و 75,000 کس دامزراندنه. جپار و رحتانها فایده بیاوی تکنولوژی 40 صده زیده بیه و رجای بیکاری 3 صده لی افدر نسلکان والیه. گوهرین که ام لویر دبینین پیشکفتنا تکنولوژیایه. خانم کورتنی سپنس زانینگه ها کنزی دامزران دا برنامه این کامپیوتران چه بکن جبوی گنج نوهاتی فری برهم اینانا سافتویران بکن. ستیف هرشبرگر در چوین زانینگه ها کنزی جبو کمپانی آخوا بناوی بیر منیجمنت سیستم دا دمزرین شینا اندازیاران جن سیلیکون والی بیند و مصرفی لوان بکن. بری نها زانکوین مزن اف بابت دان خوندن لی نها کسی فیرناک. برای هفکاریا کمپانی نافخایی خوندکار لدروی قطابخانه جی فیر دبن. مایا ویل کانون 2019 داج اکادمیا کنزی باورنامه ور بگره. او جی ولایتا لویزیانا هاتیه ویره داکو تکنولوژیا برنامه پزشکی بخوینه. باجار نو اورلینز بنگاه نرینا تندرستیه لی تکنولوژیا کیمه و چه کمپانین وسانین بوکاری. اکادمیا کنزی گلک جنان وردگرن بو خوندنه. جبرکو گف نشوپی و دسالات زلامان اف دبره داگرتیه. کاویتا کامل بابو دبیجد پیوست آفرتان پتر باوری بخواه هبت دبواری تکنولوژیه ده. کاویتا و حوالین خواه نهو جانها درافی خوندن خواه گو سال 12,000 دلار بدن اکادمیا کنزی. پیوسته تو ترسه جدل خوباوی جی و برهنگاری همی آستانگان ببی به ویره که تودکاری سرکوی و پاشروژ خواه مسوگر بکی. بریا برنامه یکی قطابخانه دکارن حیوانه وی قری جموچه دسپیکا کاروان ببرد. دباکو اکادمیا کنزی سرکفتی بال اندیاناپولیس لی لزانکویا ستانفورد و دکوان آوراستا باجر سیلیکون والی لولایت کالیفورنیا خوندکارن وی بگمانن. دما از حضر به تکنولوژیا پیشکفتی دیکم از حضر کالیفورنیا و نیویورک دیکم نک ایندیا پولیس. اگر لولایت اندیانا جی نبه چمال آسیا نبه دامزرینرین اکادمیا کنزی دبیجن اوان پلان هنکو بشگی هفرنگ لمالیزیا وکن. تماشاوان هجا اف راپورتومای داوی و هفته بو ام هیوی دکیم برنامه بدله و بو هون دکارین برای ایمیل فیسبوک و تویتر نرین خواج برای پار و بکی حتی برنامه ببینن خیر و خوشیده هر شاده